Kardom Karving Long Life kelang ratun tuan pini tung Karving Long Life team benon mandi litung itu bangke Phong Langsu LP School along pini Phong Langsu LP School along Jasamet 13 Foundation Day arani talon ponsi Bulls of Assam bikers atum difu chapter hin pen selang litum cipatir pipon lo lapen pini ladak Phong Langsu LP School long selang litum medical free medical camp pen chenglok usomar dumpan ke ju ke patu pen chenglok lapen ke lugathan pen chenglok ason di interaction program pen chenglok angton pen pini labang soja mek deng pon lo lapen pini nilong bangke litum ladak ketil tum kaching honai in iltum anilo alang li kelada principal of this Phong Langsu LP School lo lasi alang li pen le lam thesi Kardop kadawe phanta nili kelada principal iklo Phong Langsu LP School nili firstly kachuro kangtung bangke Bulls of Assam pan difu chapter alang li tum ko ani school ke do adunga raibon setani tum school along salang ni tum kewang lason opportunity nang kipi kosan api community service lo mate ko pila education na hin sita jo ko ani lo mane ekdom commendable lo kudam dete ko ane ki me jola sona sai ke ni tum school ke wage epin la ako theklong also martum han tadi mane undevelop lela adim masi develop o elang mane ekdom adhek tum ke jamuna lang roi do sar hoda hedi dak penang ki par si ki wang mane latum hedi class ta wang o akala so program le ki do ke non pini det kali lag activities ekdom class soi ke nile pudem ke Bulls of Assam tum han pudem baing ke di latum han ekta dream pathek long lo bon ni teng ke hedi mane dream bigger ekdom mane stay healthy po taibeta mane latum han ko inspire pon lo bon ni teng ke mane ma tha lastum mane la hai theklong le pilang dam pu bike dam po baisar po siki pudun chanong ga dung siki thekon long lo gari adung siki thekon long lo nili ge la hai ge di ekdo imang ateng lo jo mane nini je school sike wang silan ekdo opportunity ke me nang kipi nili tum da Bulls of Assam tum kosan lo game ta bipon game musical chair tang hall pen usumat mahanta ekdom kosreni pen class 5 an lo soba class ta than pon engke lason ke than ke mane nitum beni lage Charlie bomb lo nitum me Charlie bomb lo nitung check pon bomb lo lage bon sita latum bangke ekdom mane akim me sike than pon lo je nitum ason jo mane nang cheplang do non patai ba chuchu ke inspire ji ne matha teng bangke hedi apu chale jala ben thank you lo sara tum ta ke wang apot nili tum my school long nang ka humri apot choro lo saphanta Aprang si Karving Anglong Live Panda Churolo, tidak nili tumulong, nitu ma program bonan citom pot, lapen kacuruning do, da school Phong Langsu LP School, nili aprang da banglo, dak sitame teklong lo, je student lapen parents tumbang, aso ki weakness do, kecalihin, nasi nili tuma club pen, di fu chapter pen, nili tumke motorcycle club. Ni tuma club lam da sabo nili than phrui po nili tum ke ni tuma club ke seng ke mane isi endurance club mane nili tum ke we love to ride lapen explore masih ni tum in aningkan nang lo masih nili tum ta theklong lo je we have to contribute something for our society. So for that, we've been doing for 6-7 years now. But nitum lason si klem molos namin nitum chahadad le. But non apor pini Karving Long Life alang tum nang cetong masih nitum curolo masih nitum la nitum majata me society man klem tego is me. This is the beginning for thing lo. Nilike dak di fuchapta president lo non matka ke. Lapen nili toma em ke lahan lo non nitum student theklong lo pini 65 student do aprang mang ekon hek stamik ni theklong ong ma chonang na non la soning kan mang ke so nili tum pini medical camp ta thik pon penangan I think la so area to arong la sordom pene eson ba ka benefit long lo pusin nili kroi lo we are nitum mang ke isi bihek akla lapen nili tum dak pini ke bangke nili tum thanga
profit wan se bang kali setamen itu lason sidong protein itu mungkin kacau lagi panen ini ha so itu ndak kapek organization tak nang cerah thah tamen itu cerah bunji pen ini tuh pini dak ke bangke itu tingpi rong ilo ateman dak tingpi rong inang ko bangke ani la sopik la pen telang aku itu signboard di sini dak kibir pondo towar highway penak masih towar lah ke cross student tumhan matana ko masih signboard di bibida masih ni tumse signboard di ko dak bilo as a donation from our club ason ada si signboard abe ala dak signboard Pulangso LP School signboard tanel itu bipon wanda nasi thank you lapen kadoi pantame dak teacher lapen student parents kadoi pantame lapen nijurpu dak nitem long nitem club lapen not to forget nitem pan doctors abe mane pinya program pan setame tumung sango doktor Risim alang li apor nang cipidun pontamen ni tum coro papik lo teman thank you everyone On behalf of entire Boots of Assam, I'd like to felicitate our chief, Mr. Pang, and today is his big day, his birthday also. So with the blessings and with the Almighty's love and caring, I on behalf of like to felicitate. And after that, we would like to inaugurate our club t-shirt and to commemorate for tomorrow's program. That is school visit and medical camp at Ponglangso LP School. So we are looking forward for a positive result tomorrow, and I, on behalf of the chapter, like to request all the members to be present tomorrow positively and make this program a grand success. Anu tinda ulai re bos. Angke napak lang. This is Sobe dhuribo. Sobe pu, sobe to. This is official club t-shirts for tomorrow's program. Okay. Cheer up, guys! Okay. Yes. Kalau kan? Kami pak. Chief, itu deh. Dah deh. So pun napak lang puna. Mother chapter. Act. And we are very thankful to him. He came a long way from Guwahati, and we are so much like a blessed day for us to be this person in our table. Okay. Thank you so much. Chalo, come check. Chalo, kado wetan cha ada cha de ba? Okay. Thank you. Kado university de ba?
Alang mo. Ada nak kau tu apa cakap tu? Baru lama. Kali lagi mau si efektif. Non kali. Borbar tu, angkat kali tu. Kali nom. Oh sekolah. Paku. Sa processing nang cek mah jadi. Ada mah structure tak boleh kumar salary. Atau mana? Allah mana orang yang bulan tu kan? Itu kita mana cek ya? Lang ke cari pilih lang itu tadi. Ini kan tadi kita sama sih. Ada itu nih. Kalau sama mereka boleh lah ini. Namun dari sama saya. Kebayu. Kebayu. Dan aku sabun news mayu sih. Tahu apa? Kayak lagi cuci apa ya? Macam itu sulit tu. Asuh bukan itu macam tadi tapi ada kan lagi dasar mereka lagi deh. Non hari nak apa? Non ada teh, hai sih non ni. Mau ani tu lagi dasar mereka deh. Kan aku pisau hai tu deh. Kata kicu dia ni kata sahar deh. When the wind stop, you all stand still. Okay, kita kenal puri berapa? C-L-O-D string note. C-L-O-U-D-S. White sheep. On a blue hill. When the wind stop, you all stand still. Okay, now clap string berapa? Clap kayak house name. White kan? Sheep kan? White sheep. On the blue hill. Okay. When the wind stop, you all stand still. Wind mana kalau wind mana kupulau. Semua mana wind putih. Cuma nak kita apa nanti? Bagai langsung dapat yang malah. Okay. Baru. Malah ada ABC teko, mau ada ABC teko. Tak bukan ada ABC teko. Jangan. Kau tahu ABC teko lama? Teko lama ada cuma mana? Teko cuman ke? Oh, non atau mesti ABC tu ada jangan. Jangan deh. My name is Punam. Oh, ada? Yes, very good. Angger? My name is Sarjit. Very good. Angger? I am the elephant. Yo. Kemana kupamnya no? Namanya? My name is. I am the elephant. Kali namanya? Oh. Pronunciation. My name is Saran Romha. Allah ke? My name is Saran Tokbi. Angger? Asal tu ni? Good, very good. My name is Lisan Romha. Very good. My name is Lisan Tokbi. Yes, very good. My name is Romha.
Anak aku ni ABC teh apa? Mama lari juga enggak? Coba putar ABC putar dia dan putar. Ini kita orang kemana kali ya? Abi. Isi mana? Isi asli enggak? Isi ini kan? Betul. Hai? Frog kan? Morning. Morning, sir. Good morning, baby. How are you? You're so cute, so beautiful. Ito nang main kay mama? Nam na janep. Ang main kay? Akang sa ipi ma. Oh, nanggepo? Iya. Okay. Sudah cantik ya? Ini ABC. Ini cantik deh. Oi, tanya lo punya nah, ini lo, Ini kurang. Oke, alah, kurang terus. Oh, good. 6, huh?
Ngangkat lagi mas? Nah, nanti hanteng nak pergi. Kebuka orang pun. Dah cukup. 5 kan ya 5. 5 2 ya 10. 5 3 ya 15. 5 4 ya 20. 5 6 ya 25. 5 tu lah. 5 atau 25. 5 6 ya 20. 5 4 ya 25. 5 7 ada. 5 8 ya 40. Good. 5 9 ya 45. 5 10 ya 50. Good. Dan ngangkat dah.
tunjang. Make a line. Have a straight line. Today, Babu, this side over there. Action, action. One by one. Dedo. Kado itu ari sate momoy. Ari sate moy. Ari sate moy. Ari pate moy. One by one. Today, ji paise side. Clock. Paise pakuan naik. Today, ji paise. Pakuan naik. Today, ji paise. Ari sate moy. Turn ari sate moy den. Halo soto kunci ma pinso to kunci ma. Oh, wow. Oh, tetap. Ari, Kamala pass. Kamala pass. Da. Kamala pass. Dada Kamala pass. Ay, chok silang. Tak peno. Gana. Oh, boys versus girls. Come on, India. Come on. Come on, girls. Itu huan naik, itu. Hah? Harle itu. Enak berat sekali.
Lapu pini one day free medical came along. Ilitum kaching hon Dr. Sart sampai dulu lang lipen le lam si pini lamang sojai meg nal tum pini free medical came along. Kopi pi siketek damlong lo just med patient kopi pi pia patient magetek damlong nal hin pen experience. Tek damlong ke azat tek damlong pata cholo aso sa ke sopen la chronic ke so sitame ada adong rai tum tebok terayan tum na tek tonlongan tum ge nang celang don lo apen dak school somar tum teme kiso dokok sam tame nang cepak lang don lo lai tek damlong lo yo lang don long lo kenangan ke lo ke इसमें के serious case lah ke tek long le Reko pilo pini 13 foundation di Bull of Assam di food chapter nanglis namin nak participate dun lo as a doctor kosan society pa nanglis namin nang cerap dun lo pilo puji mi piglo la so steps ke denke la Bulls of Assam tum hai la son thak thak si penangan mane la son thak thak si ako health camp la son penangan adim ke phophe lason ke do ke boy lai tum se kecelang pan ekdom ka boy ke song lai tum han facilities bi theklo bolote akerap long pola tum dala ke melo la ke me sai lo la ke nangli non nalo posting ke nili posting me ke dak di sobayamat manja block PHC under long lo nangli mening son element Dr. Raim Timong po choro palo sir hai
apa? Lahan bang kila. Ini ke bang leh. Kami kalau ada metode provinsi. Ada metode teknologi. Anak lo aku dari umur itu. Karena ini semua tak manis deh. Contoh apa? Ini koi style takeaway. Udang lebih nak kacang. Anak tu ada ke? Kacang mah. Kacang tu. Tom kacang yang saya kan selai bang loh. Oh, kulitnya salah ni. Kulitnya sama. Saya kapai sama selai. Supaya nak lerok kolasi sama ni. Oh iya deh. So anhar na? Saja, baku. Olok-olok di deh. Por uno. Okay, smart one hat tak ini change.
Nari bye bye punon. Halo.